mu gihe bikomeje kuvuga yuko uburengerazuba bw'isi buri gucika intege mu gutera inkunga Ukraine mu rugamba irimo n'Uburusiya. Noneho byageze aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerura zivuga yuko inkunga zari zigeneye Ukraine hasigaye miliyari imwe gusa y'amadolari mu bijyanye n'igisirikare. Nta nubwo ari mu bya gisirikare gusa ariko ahubwo ngo no mu bukungu inkunga yabo yararangiye. Abashinzwe gutanga inkunga bavuga yuko mu gihe Kongere ya Amerika itakwemera inkunga nshyashya ngo byinshi mu bikorwa byo muri Ukraine bishobora guhagarara ndetse ubukungu bukangirika bikomeye. Tubahaye ikaze kuri Gentil de Official. Reka turebere hamwe ibivugwa ku nkunga zishobora guhabwa Ukraine ngo zahagaze ndetse ahubwo ngo amafaranga yaragenewe iki gihugu hasigaye miliyari imwe gusa. Zelensky we yemeje yuko nubwo inkunga ya Amerika yahagarara bitazabuza Ukraine gukomeza urugamba. Ikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisigaranye miliyari imwe gusa y'amadolari yo guha Ukraine nk'inkunga mu makimbirane irimo n'Uburusiya. Ibi ni byatangajwe n'umuvugizi wungirije muri Minisiteri y'Ingabo muri Amerika, Madame Sabrina Site. Wemeje yuko inkunga isigaye ya gisirikare igenewe Ukraine ivuye muri Pentagon izaba ari nke cyane. Aganira n'itangazamakuru, Madame Sabrina yavuze yuko ubutegetsi bwa Washington buri gushirwa n'inkunga bugenera Ukraine ndetse yuko bugomba kugabanya by'umwihariko inkunga ya gisirikare. Minisiteri y'Ingabo muri Amerika ubwo ni Pentagon yamaze gusaba Kongere ya Amerika kwirinda kwemeza inkunga ya miliyari 106 z'amadolari ya Amerika. White House yari yavuze yuko igomba kunyererwa Ukraine, Taiwan na Israel. Ubutegetsi bwa Washington bumaze gutanga inkunga irenga 95% y'inkunga bwari bwarageneye Ukraine nkuko Sabrina Side abitangaza. Yemeza yuko iyo nkunga yose imaze kurenga miliyari 60 z'amadolari. Rero muri aya ngaya ngo asigaye angana na miliyari imwe gusa y'amadolari yonyine. Aya mafaranga asigaye ni make cyane ugereranyije n'ubukana intambara ishobora kugira cyangwa ifite n'uburyo Ukraine ikeneye inkunga zihutirwa kugira ngo ihangane n'Uburusiya. Madame Sabrina Sine yemeje yuko asigaye azakoreshwa mu koherereza Ukraine ibikoresho bya gisirikare biri muri stoke igenewe Ukraine ndetse no kubisimbuza ibishyashya. Ati tugomba gupima inkunga yacu duha Ukraine nubwo inkunga ya gisirikare izakomeza koherezwa ariko igomba kuba nke cyane. Miliyari 106 z'amadolari ya Amerika White House yari yahaye Kongere ya Amerika ngo izemeze. Hari harimo miliyari 61 zari guhabwa Ukraine. Mu cyumweru gishize abarepublikani ari nabo bafite ubwiganze mu nteko ya Amerika bavuze yuko inkunga igenerwa Ukraine igomba gutandukanywa cyane n'izindi nkunga. Hanyuma bakemeza miliyari 14 z'amadolari gusa zigenerwa Israel, ibya Ukraine bikaza biganirwaho nyuma. White House ibyarabyanze maze abademokrate bahita basaba yuko amatora yo kwemeza inkunga itarimo ya Ukraine ahagarara. Abademokrate basabye abarepublikani ko ubusabe bwatanzwe na White House bwose bwagendera hamwe aho gutandukanya inkunga zigomba kujya muri Ukraine n'iza Israel. Ibyuko inkunga ya gisirikare isigaye igenewe Ukraine yamaze kugabanuka cyane bigatangazwa yuko ari miliyari imwe gusa y'amadolari y'imwe yonyine. Bije nyuma yuko ikigo cy'abanyamerika gishinzwe inkunga yo mu mahanga USAID gitangaje ko nta mafaranga Amerika isigaranye yagenewe Ukraine. Madame Erin Maki wungirije umuyobozi mukuru wa USAID yaburiye inteko ya Amerika yuko niba nta mafaranga yandi bemeje kugira ngo ahabwe Ukraine ubukungu bwa Ukraine bushobora guhirima burundu. Erin Maki ati nta mafaranga dusigaranye mu kigega yo guha Ukraine. Aha yabwiraga komite ya Sena muri Amerika ishinzwe ubanye n'amahanga aho yakomeje agira ati ikiciro cya nyuma cy'inkunga yari isigaye cyatanzwe mu mpera ngengo y'imari y'umwaka urangiye. Ibi ngibi yabisobanuraga avuga ko bigomba gushegesha ubuyobozi bwa Ukraine mu bijyanye n'ubukungu mu gihe bakomeje intambara n'Uburusiya. Ati birihutirwa cyane yuko hashakishwa indi nkunga nahundi Ukraine iri kubita hasi. Madame Erin Maki mu bayobozi bakuru muri USAID. Ingengo y'imari ya Amerika yarangiye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ukraine imaze igihe kirekire cyane irambirije ku nkunga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari ku ntambara gusa ahubwo no kubijyanye n'ubukungu. President Joe Biden aherutse gusaba yuko hakwemezwa inkunga ya miliyari 106 irimo nagomba kugenerwa Ukraine ariko kugeza ubu ngubu Kongere ya Amerika ntabwo irabyemeza. Erin Maki yavuze ko ubufasha bwa USAID
bwafashije Ukraine bigatuma ikoresha amafaranga yandi yari isanganywe mu bwirinzi by'umwihariko mu mafaranga agenerwa abasirikare nk'umushahara. Ku ati ibyo ngibyo bisobanuye yuko ubutegetsi bwa Ukraine nta handi hantu bufite bwakura amafaranga yo kwita ku baturage no kubasha gukomeza kuyobora. Madame asa n'usabira amafaranga cyane Ukraine, akomeza avuga yuko hari ibintu byinshi byahagarara gukora mu gihe nta nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nshyashya yaba yemejwe. Ibyo byahagarara ngo birimo nko guhemba abarimu, abapolisi n'abakora mu nzego z'ubuzima. Guhagarika inkunga ngo byatuma ubukungu bwa Ukraine bugana mu manga, maze Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya agahita hejuru muri amakimbirane akomeje. Madame ati ubukungu bwa Ukraine nibwangirika, Putin azatsinda. Uyu mugore wungirije mu butegetsi bwa USAID aburira yuko inkunga nshyashya itemejwe, guverinoma ya Ukraine ishobora guhita itangira kwifashisha ingamba zo mu bihe by'intabaza, harimo nko gucapa amafaranga cyangwa se none guhagarika kwishyura imishahara y'abakozi b'ingenzi. Ibi ngo byanze bikunze byahita byangiza burundu ubukungu bwa Ukraine n'ubushake bwo gukomeza intambara muri iki gihugu. Gusa ariko Perezida wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu cye kizakomeza kurwana kabone niyo inkunga z'amahanga zahagarara, harimo n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemeje yuko ubutegetsi bw'i Kiev buzahagarika urugamba ariko bamaze kwisubiza territoire zose bwanyazwe. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, Bwana Zelensky yavuze yuko Ukraine itazahagarika kurwana n'Uburusiya mu gihe cyose izaba itarasubizwa ibice byose kugera kuri Crimea. Yemeza yuko guhagarika inkunga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora gukoma mu nkokora bikomeye cyane gahunda za Ukraine. Abajijwe niba afite ubwoba ko hashobora kuba impinduka muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko mu gihe Perezida Trump yaba asubiye ku butegetsi atsinze amatora, Bwana Zelensky yasubije yuko ubutegetsi bwa Washington niyo bwahagarika inkunga yabwo ya gisirikare n'ubukungu, Ukraine yakomeza kwirwanaho kandi igatsinda urugamba. Ngo yabikora ibyo ngibyo byose inkunga ntazihari. Bwana Trump ntabwo asiba kuvuga yuko mu gihe yaba abaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Moscow na Kiev byahita bigera ku mahoro bitarenze amasaha 24. Aganira na Reuters muri iki cyumweru, Bwana Zelensky yamaganiye kure ibi bitangazwa na Trump, havuga yuko byabiri mu nyungu za Trump wenyine kurangiza aya makimbirane, aho kuba ku nyungu za Ukraine imaze kwishyura ikiguzi kiri hejuru cyane muri iyi ntambara. Zelensky ati niba politiki ya Amerika mu bubanyi n'amahanga ihindutse, ubwo urumva nabivugaho iki? Nta kindi, tuzarwana bitabaye ngombwa ko dutega amaboko kuri mwebwe. Yakomeje yemeza yuko ibi ngibi biri mu bushake bw'abaturage ba Ukraine. Avuga yuko uburyo bumwe buhari bwo guhagarika intambara ari uko ingabo z'Uburusiya zava ku butaka bwa Ukraine. Yemeje yuko yizeye neza ko Uburusiya buzabikora nta yandi mananiza. Muri iki kiganiro Zelensky yahaye Reuters, yavuze ko Perezida wa Amerika uwo ari we wese yagakwiye gufasha Ukraine niba koko azi ibibazo iyi ntambara imaze guteza n'ibyo yangije. Mu minsi ishize mu kiganiro yari yahaye NBC News, Zelensky yari yatumiye Trump kugira ngo asure Ukraine, aho Zelensky yavugaga yuko yamwumvisha yuko bidashoboka yuko hari amasezerano y'amahoro yabo hagati y'Uburusiya na Ukraine. Trump nawe yanze ubwo butumire, havuga yuko urwo ruzinduko nta kintu rwamara mu gihe akiri ubutegetsi bwa Biden, ari nabwo bwinjije Amerika na Ukraine muri iki kibazo cy'intambara. Mu ntangiriro z'icyumweru, Bwana Zelensky nawe yatangaje ko hari umupango ubutegetsi bw'i Kiev bufite uzatuma butsinda Uburusiya ku mirongo y'urugamba, ku buryo umusaruro uzigaragaza bitarenze 2023. Ibi ngibi bije mu gihe ibitero bya Ukraine byo kwigaranzura Uburusiya byemezwa yuko byananiwe kurenga umutaru, ndetse bamwe bakavuga yuko byatsinzwe. Ibi bitero byatangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, aho Ukraine yakoresheje intwaro zoherejwe n'uburengerazuba bw'isi ndetse na brigade zatojwe neza na OTAN. Uburusiya bukavuga yuko Ukraine yagiriye ibihombo bikaze cyane muri ibi bitero. Ni ibintu byatumye ngo mu minsi iri imbere Ukraine ishobora kubara abasirikare bo gukoresha kabone n'ubwo intwaro za OTAN zakoherezwa. Mu minsi ishize kandi mu kiganiro na The Economist, umugaba w'ikirenga ukuriye abandi bose muri Ukraine, General Valery Zaluzny, yatangaje yuko intambara igeze mu mahina, aho ngo Kiev na Moscow byamaze kwinjira mu bihe nk'ibyo mu ntambara mbere y'isi yose, aho buri wese yarari kunanirwa no gushirirwa kandi nyamara intambara igikomeje.
gusa ngo Uburusiya buracyafite ibikoresho bihagije n'abasirikare benshi, ibituma basa naho bari hejuru cyane ya Ukraine. Ibi ngibi bitangazwa na Zaluzny, umugabo w'ikirenga w'ingabo za Ukraine. Turabashimiye gukurikira inkuru zitandukanye tubagezaho, nimugire ibihe byiza mwese naho ubutaha.